Mae Declan Poole yn cymryd I amser. Bale mewn ato, dys neb a wael yn rhaid I mewn. Yn amseru'r hediad fel mae o'n gallu gwneud. Mae o'n gwybod pan mae'r briwsion yn mynd I gyrraedd. A dyna chi, dybiwn ni Malcolm Allen, gol sydd wedi cael I gweithio yn galed ar y maes ymarfer. Go iawn, o'r Gynghrair, edrych â chwarae'n ddyn at Wignall, yn ôl I Paul, Paul wedyn, yn ôl at James Owen, unwaith mae'n dod I fel, mae Disney wneud yn arbennig o dda yma na. Mae'n cael y bel a daws y cwrs chwech, mae'n gwybod eich wedi sgwrio'r ôl yma, da'n I te daws y cwrs chwech, a mae greddf naturiol Michael Wilde fel blaenwr yno I orffan y symudiad campus gan Cei Connah. Wignall yn cael ail gyfle i'r hoedd I mewn. O, na chi hyfryd yn doedd. Hyfryd y Bale I mewn. Ar foli bron iawn gan Callum Morris. Yn goron ar be oedd yn bas fendigedig. Mae hon eto o'r cae ymarfer. Wignall yn wych yn fan hyn, efo droi chwith tro mae'n croesi'r posti bella. Callum Morris, mae'n arfer cael i'w 15 gol o ganol y cae. Rwan ta, pen drosti, neu siw bod yn taro'r gol a mae'n mynd I fewn i'r rwyd. Cei Edwards. Webb. Connolly. O, mae yna smonach o, mae yna liman wedi chodi. Mae yna liman wedi chodi am wffiad. Pwys a perffaith ar y bas gan Connolly, mi dyla John Owen wedi cael y cyffyriad. Sef ni'n cael cyffyriad yma yna, mae ail cyffyriad o'n ergyd ar y gol. Mae yna wrthiad wedyn ar Holmes, felly mae'n drosedd penderfyniad hawdd. Danny Harrison. Mae Wignall yn aros am y briwsion. Mae Wilde I mewn. A mae'n gic o'r smotyn. Mae'n gic o'r smotyn mewn faint hanner munud o gychwyn yr ail hanner. Ac mae'n mynd o ddrwg I waith I gyn amddiffynwyr Cei Connah. Mae Morris eisoes wedi curo Pearson. Dyna chi be di cic hyderus. Oh, dybed fasa fod I trio honna tasai'n gyfartal fi sgôr. Ond Callum Morris yn sgorio am yr eildro mewn dipyn o steil. Michael Bacare ymlaen fel eilydd. Prif sgoriwr Cei Connah yn camu'r maes fel eilydd. A mae wedi cael un felen. Mae wedi cael un felen, felly mae'n goch. Ac am beth mor bitw a hynny. Diffyg disgyblaeth. Dim byd arall. Oedd am angen neud o'n cicio fel I ffwrdd fan hyn dydi, edrych a di. Sy'n gyflem ergyd fan hyn, mae'r amddiffyn yn sefyll yn gadarn. Yr ergyd gan Cei Edwards. Sbiwch eto ar Andy Owens. Y reolaeth ganddo fo. A mae Wilde yn sydyn wedi cyrraedd. A mae Andy Owens y geid yn wych. A mae'n gic o'r smotyn arall. Am chwarae gan Andy Owens. Am chwarae. A pwy sy'n ildio'r gic o'r smotyn? Yr Edwards arall. Felly mae'r ddau frawd di ildio cic o'r smotyn. Morris a'i gyfle am yr hat-trick. Wel, oedd y gic o'r smotyn ddiwetha yn gofiadwy. Mae honna yn effeithiol. Cwbl wahanol, ond da ni'n codi'n cap I Morris. Hat-trick iddo fo. Peder I Cei Connah, Llandudno dim. Cei Connah peder. It's a great performance, you know, right from the start of the game. Intensity's been terrific this week, and you know, there was an edge to the game. Listen, we always want to win, and I've always got an edge to me, but there's the occasional game where there's demons involved for me, and one of them was today, and I could feel it bubbling in my stomach all week, and it meant a lot to me today. It meant a real lot to me, because the lads who played for me today, you know, have been very loyal to me, and you know, and it really sat well with me, the result. And also playing against two of your former teammates, did that add a bit of spice going into tonight's game? Yeah, I mean, obviously, with them leaving in the summer sort of thing, it's always going to be a big sort of
like passion and whatever for them. Obviously, you want to do well against your former teams, and but no, it's good to play against former teammates. There was no like nasty challenge or anything like that. It was just a good game tonight. Callum, congratulations on your hat-trick. It's always nice to take the match ball home with you. I know, yeah, first hat-trick, so big thanks to this man here. Get me some penalties, but yeah, made up and for the team, obviously, to get the win. Tell me about the first penalty in particular, because is there ever any fear when you go to take them like that into the top of the net that it's not gonna go your way? On that one, yeah, when I hit it, to be fair, did have to double check, but no, just delighted it went the right side of the bar, obviously, and that critical second goal. So I thought we'd done well second half, managed the game, and before the sending off, I thought we could have had a few more, but then obviously we just kill the game off. What pleased you most about the performance? Clean sheet. Clean sheet. I don't care if it's 6, 7, 8 goals. 1 goal gets you 3 points in this league, so in any league. So that's the most pleasing thing for me. Clean sheets. If we keep getting clean sheets, the team with the best defensive record at the end of the season will be either challenging TNS or will be directly behind them. Pob clod I gap Cei Connah hyn yma. Maen nhw wedi bocsio ni off. O gynnu ni game plan ac ar un I ddechrau'n dwi'n meddwl, wrth gadw'r bel. Ond mae'r gol gyntaf di nocio'r gwynt allan ohono ni, a wedyn pan mae Peli mynd I fewn i'r bocs gymaint a mae'n mynd gyn gap Cei Connah, mae'n anodd defendio. Felly oedden ni chwilio am characters a da ni wedi disgyn yn arna chydig bach hyn yma, ond dwi'n newid ddeud yn yr stafell newid wan, neith hwnna'n diffeinio season ni. Mae gennym ni gêm anodd wsos nesaf yn Bala, ond mae gennym ni mis mawr wedyn efo Aberystwyth, Druids a Llanelli adra. Felly, job fi wan di codi pen ar hogia a mynd eto wsos nesa. Mi nes di gadw dy dîm allan ar y cae yna ar y diwedd. Be oedd y neges? Y neges oedd I beidio fod rhy disappointed, achos oeddwn ni'n gwybod faint o gorfforol gap Connah's Key mynd I fod hyn yma. Ac jyst I cadw efo'n gilydd, achos un peth sgynna ni tymor yma ydy sgwad sydd yn cerio, lle os da ni'n colli, mae'n brifo, a dyna di un o'r pethau da ni wedi trio wneud tymor yma efo'r sgwad newydd yma. Felly, just dystyn hynna'n lawr a mynd eto wsos nesa. So can we say now that we've got a real title race this season? All I'm interested in, Nikki, is getting to 32 points. At the moment, I believe we're sat on 15. We're halfway to that magical 32, which then means you're in the top 6. Diolch. Thank you. Ar sail perfformiad hynna, ydy cyrraedd y 6 ucha yn uchelgais realistig? I fod yn saff, oedd yr uchelgais gyn y clwb, lle. Chos mae pawb yn sôn am cyllid ni, mae cyllid ni wedi cael yn torri ers tymor dwytha, tymor cynt. Felly fod yn saff, chos mae gen ni blaniau mawr yn y cefndir, da ni wedi ail strwytho'r academy, a mae dod â sgwad newydd o 18-19 chwaraewyr yn swydd anodd, a mae'n swydd anodd I drio cael. Ond na, dwi eisiau fod yn y 6 ucha, a mae'r sgwad eisiau fod yn y 6 ucha, so mae'n ni dal I fynd a trio cyrraedd yna. Wyt ti'n disgwyl i'r garfan yma cyrraedd y 6 ucha? Dwi'n coelio yn y garfan. Dwi'n coelio yn beth sgynnon ni. Ella da ni'n lacio mewn certain areas, ond mae'n anodd efo'r budget da ni wedi gael, a weithiau dwi'n teimlo'n disappointed bod fi'n cael chydig bach fwy o glod amdan trafodaeth efo telera ac efo'r hogia dwi wedi dod I fewn, lle chos dwi wedi gorfod gweithio'n galad, dwi wedi trafilio fyny'r E55 drwy'r hall, a dwi'n coelio yn nhw, achos maen nhw eisiau chwarae Llandudno, maen nhw eisiau chwarae fi, a maen nhw'n cymryd bob darn o wybodaeth o'n bod eblaw am heno yma, ond da ni'n rhy siomedig.